أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أقول من مي كوريا كندني قم هفتا إجي أنغارا دوهوجي مغرب نماذا فوقا ميسكتوغا علوم القرآن من موضوعا علوم القرآن كي كوري ريتوغا يسأقول من هندان أقول لافوان فدان كيرت القرآن قلوم كوري تفاتو علومتا أده كيرت القرآن كي أي أقول من دستور كم قديه دو أقول من دينو شريعة إم إس مصدر كم قديه دو أقول من فتا به كي معلوماتو لبيجن فتيبو مكي أبدوس أقول منا إكي فرائك تكون مفدا إكي كهلا شكو تكا وهم تكون أراغتما أدي أقول من مي فوتوغا ثابت يتيو من لبيجن دانه وربودو فرصتين أدي هي تريكمن شك بسنين مي فدا كم مجلسين أقول من هذا كل مكي أي جيتورم أقول من حياتوغا هذا كوربينه إما مهم وجودكم إهم بما الله سبحانه وتعالى مفاد مجلسك من ورق رفا ماتيوري منة فاف السوما رحمة لفما هم همينك باوا لفما فدا كان أقول منا إن شاء الله من ورقين دان هذا أقول من مهار واقدكم مي أنني وحيا به قدوم وحيا كي كوباكما أدي وحيا बहुगे गोतुम अरे बहुगा वहिया की कोबा कमा अदि हम एफदान इस्तिलाही गोतुम वहीगे मान अगुण में मिकोरनी कुम गोतक कमा अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस वही कुरवा बस वही कुरव मुगे तेरे इलाह गे अड़तकुम कुरे मलाइके बेकलुन्ना इलाह बस वही कुरवा बस वही कुरवुमा अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल बेकलुन्ना बस वही कुरवा गोइतोगे तेरे Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekale gotuga funuwa bekalaka malaika bekalaku meduri kurawwa jibril alayhi salam meduri kurawwa wahi ivwa kama adegi turum ila subhanahu wa ta'ala e bekalege hippula hufen fuluga ilham kurawwa anota angawa engewma adi bay bekaluna ebbes farudayaka فردا إجى أنا فراتهم بس مدوري كانولا الله سبحانه وتعالى بس وحي كرفوا كمان كي إترو بس واسطة إنتي إله سبحانه وتعالى جى بس وحي كرفون إبيك لكان إيبدا جنبي بيكانو بس هم نبدا جنبي إجى تريجا موسى عليه السلام هذا يقول من جمال نبي محمد صلى الله عليه وسلم هم نبدا جنبي مي اتفاقو وريها بيكانو بس الله سبحانه وتعالى سيدا بس وحي كرفي ده بيكانو كموجا أنا سأقول أبدو سدنهم مي أنني موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى بس وحي كرفي كالإرفانو بمتيجا هنوني كوشة أقول من نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى سيدا بس وحي كرفوا فوني كالإرفان معراج كرفوا إله سبحانه وتعالى كنت كرما فهوجي मेरे अगुन में कम सर का वहाँ का धक्का लाने का मैं दन्नवा फवानी वहिया बेहे गुतुम मीहूं मुफद्दा शुभा नुवता इनकार कुरामी होंगे शुभा तका बेहे गुतुम मी वरक गिनेच
وحيا بهجتون شكو فدما أدي وحيجة صحكما تدكما مدوك إكيك قطع شكا وهم فدما كي أي ورقنا أدي أبدو يسكور من دام سكت أقول كوري رجع دنوالي فدان إسلام دينا إدي كل كوربه إمّ مهم هنغرامه كفاني إدينوجه إمّ إس ده مصدر كما واقير القرآن أدي نبي صلى الله عليه وسلم جه سنة أي إلهية نواتا كائنات كملك ور إلها إبس كل من نك إيجا شكا وهم همنه حقيقة خلاف إتشكما ميستكونا بسنادة كوره مسكت එහෙම මිකමකි අලං හිඟා කමෙන්නු අදි එකමකු ආභාවතුගේ මාගින කංකමේ නුවස් කුරවේ මානෙකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි රිසාලතාගෙන් වඩාගෙන් වගුතුම් ෆෙෂ්ගෙන් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් එකුරමුන් දියා මසක්කතා ඒ අලුවමුන් දියා දොගු තුහමතෝගේ තෙරෙන් ෆිලාවලු ලිබිගන්නගෙන්නේ මියදුස් ඉන්කාරකෝ නුවත ಶುಭ ಉಫದ್ದ ಫರಾಯತ ಶುಭ ಉಫದ್ದ ಮುದ್ದನಿ ಖಾಸಕೊ ಮಿಜಮಾನುಗ ಮುಸ್ತಶ್ರಿಗುನ್ ನುವತ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಉಗೆನಿಗೆ ಎದೀನ ಶಕ್ಕು ಉಫೆದ್ದು ಮಂ ಎದೀನುಗೆ ಏಕೇಕಿ ಮಾಲೂಮಾತ ಕಾಮೆದುಗ ಮೀಸ್ತೋಂಗೆ ಹಿತ್ತೌಗ ನುತನವಸ್ಕಂ ಉಫೆದ್ದು ಮಂ ಮಸೆ ಕುರಮುಂದ ಮಿಹುನ್ನ ಅದಿ ಏಗಿ ತುರುಂ ವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಕಂಡ ಎಳಿಗೆನ್ ದಿಮಾಯ ಅದಾವೆ ತರಿಕಂಗ ಮಸೆ ಕುರಮುಂದ ಫರಾಯತ ಹಿಮೆನೆ ಲೊಬತೆ ಅಖುಮ್ನೆ ಮಿಫದ ವಾಹಕತಕಿನ್ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆ ದಕ್ಕ ಇರುಗ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ನಿಯದುಗೆ ದುನಿಯೆ ಏಕಿ ಮಿಫದ ಹಾಲತಕ ವರಬ್ಬಡ ಹುಷ ಎಳಿಫವಾ ಹಾಲತ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡು ಸೌಬಕಿ ಮೀಸೋಂಗೆ ಈಮಾನ್ ತರಿಕಂ ಬಲಿಕ ಶಿಫಾವಾ ಮಿಂಬರ್ ಅದಿ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ಎಬಾನಿಹುಂ ದುನಿಯೆಗ ಇಲ್ಮು ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಆಮ್ವೆಫಾವಿ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಎಬಾನಿಹುಂಗೆ ದೀನುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತು ಲಿಬಿಗತುಮುಗ ಫಹತ ಜೈಫಾವಾ ಮಿಂಬರ್ ನತೀಜಾ ಏಕಿ ದೀನುಗೆ ಬೊಡತಿ ಅಸಾಸ್ತಕ ಮೆದುಗವೆಸ್ ಖಿಲಾಫ್ ಉಫದ್ದ ಶಕ್ಕು ಕೊರುವ ಫರಾಯತ್ತೋಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾದೆ ಅವಹ ಕಾಮಯಾಬ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮೋತೋಗವೆಸ್ ಹೊರಗಿನ ಅದದಿಗೆ ಬಯಕು ಎಫ್ಫಹಾರ ಎಕಿ ಎಕಚ್ಚಕ ಆಹು ಕಿಯಾಫಾ ಎಫದ ವಾಹಕತ ಎಬ ಕಬೂಲ್ ಕೊಳ್ಳ ಲೈಫಾರು ಕುದಿ ಕುದಿ ವಾಹಕತಕು ನೋತ ಕುದಿ ಕುದಿ ಇಬಾರತಕು ಮೀಸ್ತೋಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಏತಿ ಎಬಾಮಿಹು ವಿಸ್ನಾದಿನುಮ ಕೂರಾ ಮಸಕ್ ಅವಡು ಅಬದುಸ್ ದನ್ನೋ ಮಿದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮೆದು ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನ ಮೆದುಗ ನೋತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತ ಮೆದುಗ ನೋತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮೆದುಗ ಶುಭಹ ಉಫದ್ದನ್ ಶಕ್ ಉಫದ್ದನ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ನೀಸ್ತೋಂಗೆ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಹುನ್ನನಿ ಅಸ್ಲು ರಬ್ಬಲಿ ಕಶ್ಕೋತೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ ಎಕಮಾ ಮೆದುಗ ಇಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕುರಾ ಮೀಹಕ ಎಕಂ ಜನೆಗನೆವೆ ಎ ನೂಂ ಕಮವಾನಮ ವರ ಗಿನಫಾರನ್ ಎಫದ ವಾಹಕ ತೌಗೆ ತೆರೆಯ ಗೊಸ್ ವದೆವೆ ಎಫದ ಎವ್ವಾಹಕೆಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮಿಲ್ ಎಫುಳ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗೆನ್ನವಾಫಾವ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಮುಗ ನೋತ ಫತೆಕ್ಕಮುಗ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನಕಿ ಬುಣೆ ಶಕ್ಕು ಫೆದ್ದುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಐ ಕುರಿಂಗ್ ಅವನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಏರ್ವಸ್ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಹಮ ಕುಳ ಮಸಕ್ಕತೆ ಏಗೆ ಫಹುಂವಸ್ ಎಕಿ ಜಮಾನ್ ತೌಗ එකමට්ටක මසක්කෙ කුරා එක ෆරාත මසක්කෙ කුරමුන් ඇස් මියදුස් හම zamaani ගොතෙක්ගා දෙකේ මුන්දනි මිෆද වාහකත අගොන් මෙන්න හමියන් ඇස් බෙබුරි බයි දිවේ හිදරින් වෙස් කිරිත කුර්ආන මෙදුගා අද රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලත මෙදුගා ශක්කු ෆෙද්දු මට්ටක මිෆද තන්තනෝ අඩුවහගෙන් බුනේ උලේති ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ವರ ವಿಷ್ಣುಫುಲ್ ತೂಣು ಆದೆಯ ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡುಗೆ ವೆರೀಕೆ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಎದುವ ಸ್ವರ್ಗಾತಿವಿ ಮೀಸ್ತವುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮ ಸಿಕುಂಡಿಯ ಕುಳೆದ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಫುಳ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಕ್ಕೊಲ್ಲ ಫಾವ ನೋತು ಜಮಾ ಕುಫಾವ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನಕ್ಕೆ এই এফএস হারেগা ইলাহিয়া রূহানিয়তা এফএস গুড়মেন্নে
adi ei rasul kama nabi kamuge evves minware libi wadaga fawa bekalen nukama mi algonmenge terege wasmiyedu deke umunda wahaka bay faharu miistakum faaduga bay mihu anebbayaku ma'nawi gotegga ekan algonmenna fennane hen ekan kan kuramunde ema algon mevani hitama veri halataka kurmatlan jefa mul islami umme bes ehme miedu algon me muslim darin nan emme lazim kam bodwegen wani mi shubhataka shakkutakun ara gannane haqiqi ma'lumatu libigatu kurin algon denne fada kirit qur'anaki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge amille fulu wahakataki kama ekale gufanuge buddiveri kama ekale gufanuge kibaga wa ade khilafu tunu filikamege sabun ekale gufanu genes kenfawa fotekkama bune ebami mi batilu da'wa koramundiya kuran odanne fada miedues ekan gamun edani egota ennamas haqiqatuga bayaku buddiko visnafi kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala hadratun asfami wa kalam fulu khud kirit qur'an ekale gafanu amilla fula gennevi kama eshakku fadda fake fude efotuge ayata fude ekamuge macha eba mihunge macha hore hujjate gotuga nuwata dalil take gotuga nikam ballawa arabin nakiyedu surga arayboge fasaha tarikama balagha tarikamuga arati bibay muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyawa arabinge terega edu surga tibi madun namaves liyan kiyan daskoggen tibi eba mihunge fasaha tarimihum eba mihunge tereng ekiyeki mubaraza takuga ekiki wada kurun takuga quraish anhage miistakun tamthil kurmattaka nikume ule bay zuwanus liyan kiyan daskoggen tibi du hele fasaha tari evs halega makkage mushrikun nisbet kuravi jahilun nota jahiliya zamanuge ahulwerin gotuga esifa kuraveni ki eban hunaki ma'lumatu ne ilmu ne helu jehe bayka vimennu ebani hun jahilu genfawani tauhiduga Allah subhanahu wa ta'ala ekkowanta kurumuga hennu kamavvanama ebani hunaki bes tandur filahin tibi insani riti adatake bes gengula mundiya bay komekas kirit qur'an e qur'anuge dhatuga tahaddi kuramu gendawa fawani algun men kuri regos handan kolla fwane fadan kirit qur'ana effada fote nuwata e qur'anu dihawaraka sure nuwata e qur'anu emme surate ge minbarus emme kurkamuga yes surate ge minbarus genes gatuma kirit qur'an e fotoge dhatuga eba tahaddi kurafo kommekas algon men ge kamaki makka ge mushrikunna adi e fahuga hijre fahuga madina gatibi yahudina nasara ekuwegi ekuramun dia masakke ko ebamihum le horun taka qatuluma qurimat lakan ebamihum benu men nuwane ebamihum ge e fasaha tarikama e balagha tarikamuga ekuladana kan murikama vanama ehmema ebamihum kiban algon men nafenuni ekama nukula difawa tan dawwa kitemme fula dairaga kuramun dia kamuga yes algon men siratu kiyafi kama vanama aduma hafi kama vanama algon men engene khudu ebamihunna bes akhiruga jehani i'tirafu wanka mifada bain hadisataka algon men balala kama vanama kurindenne fadan ei waragina hadisata furtama kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat puluga kirit qur'an bawale fumun dia iruga hinga dia bay hadisata ka gudigin ekade gifano hutti wada gannawan jehi wada gatu ekade gifano amille fulu khiyalun amille fulu tunu filikamun amille fulu visnun terikamun gennawmun gendevi basfulu takekkama vanama kirit qur'anuge ayatan ekade gifano ge abura izzi nuwata nafsul salamek kurabban jehi wada gannawa wagutu takuga ekaman avas wada gennevis
ekalen hadisaki ekale gifanu emme lobi fulwe wada gennebi ekale gifanu ge lobbeti abikambalun algon menge makamana Aisha radhiyallahu anha ya behe gotum Madina ge munafiqun feturi ifkuge wahaka e hadisaya guli wadagin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki insan ekkamu gawatiwe kan hinga diye goy ekale gefana engi wadagin fa insaniya tabiyatun nuwati adi ekale gefana Allah subhanahu wa ta'ala demeduga rasul bekadaka ebekadaku rasul kamagen fonuvevi ilaha demedugawa wahige gulun otitibe ekale gefanu intizar qurban jehi wadagen nabi wahige zariyan angawani kiketo belluma tebe fon siratuga vidalwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat pro ekale gefanu wadagen nabi iffetteri kama adi salametteri kamuge magagi ekale gafana ki makka ge mushrikun khudu hekive ekale gafanu ge zuwan umur fuluga risalata ekale gafanu nubuwata kurmatle umur kurigamis makka ge quraishun quramun diya bawatu ge faafatakan arawada ge mulu vibekale nu zuwan kamuge emme waruga duwas waruga ekale gafanu ge tohiru siratu ge matiga uluwamun as ekale gafana nabi kama rasul kan libi wadagen gan gandakan ege vissakan ahara karifa waniko umur fulun fansahum matibe fasdolaha hame ekale gafanu ga umur datur kuramun daliko ekale gafanu emme lobi fu wadagen nabi ekamnaya meduga emme hippulu hama jehi wadagen hunnabi Aisha radhiyallahu anha ya meduga fahish amaluge wahakan kariga tibi Madina ga ahulwaringe teren bayaku ewahaka dakkamun diyumaki ei kiha datifulu kamekam gawane ekale gafan wadagen nabi mistonge teren fahish amal taka munkara etam mana kuraguma ekamaku ekale gafanuge gekoluge gaduwaruge teren ekale gafanuge abikambalaka meduga mi wahaka dekevige diye hindugavis insani tabiyatan ekale gafanu riyae kuravva ei dogekkamuga ekale gafanu vidalo miistakunnan ekan iulanu kuravvan kediwada nugi ekale gafanu Allah subhanahu wa ta'ala hadratun goten nimmawanden ekale gafanu intizar kuravvi masduha nuwata evure kudakom iturwande man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballawa angeto mi hegge hayata meduga mifada wahake dekeifa wadi ko adi komme faraten nune bimmacha wadagen nabi emme iffetteri firihenaya behe gotum enage ailaya efaratege abikabalunna behe gotum mifada wahake feturigen diekamavana ma adi emme kariga tibi miistakum mifada wahake dakkamun diekamavana ma kumfada nutanawaskame veriwan ekamun kiha awake ekale fanu bariya wadagen wakan enge umma beenu wadagen nawana ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala angawafa wa fadan boduwegemwa imtihanaka ekale gafana adi emmeha mu'mintakun kurimatla jehi wadagen nabi masdu havure gina muddataka wahi bawa nulevi ekale gafana devvene jawab fulen neti ekamana tohiruwegemwa kan engi wada nogi tibbawan jehi wadagen efo Allah subhanahu wa ta'ala qiyamata hamiya kiyevene gotuga ekamanayaki ei iffetteri bariya wadagenwa kambalekkan kirit qur'anuga bawa labba ila subhanahu wa ta'ala hanguduga matin ekamanage tohirukan iffetteri kan eulanu kuref ehmema kuringa gonde denne fadan mifada hadisa hinga diyoru ekade gafanuge amille fulu nimme umekkamavana ma nota amille fulu genne umekkamavana ma kirit qur'anun ayate ekale gafanu ekamana bariye wadagin wa kama heddevis mifada etan hadisa take ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hayat wagolmenna fennan ebur ekade gafanu kita sahabi bekalunna kitab bekalunna to mashwara kurabu mun gendevi e muddatu ge terega ekamanage kiban
ebekalunna tajriba kurawuni konfada kametto ebekalunge khiyal fulaki kobato den kihinetto timan kale gufano kuriya wada gannobi envima awgol menna mifada etan hadisa kum engen dani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge amille fulo visnum fula adi kale gufano ga tunu filikama gulum muri kamen nukan Allah subhanahu wa ta'ala bawa da gum gendebi wahi basfutaki hembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gufano ekamana ga ariha badagi ekamana kirit kuragum gendebi tebe funa siratum enge wada gannawane ekamana kirit kuragum gendebi insanaku kirit qurane emme boda ehembegen ekamana vidalum gendevi timan kale gefana timan kamanaya hame ekani vidalu ben oti yusuf gefanu ge babba fulu yaqub alayhi salam yusuf gefana waki wadagen no ma gudigen vidaluwi bas fulu ekanye fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun riveti gotuga keccere wadagen no mane timan kamana oti rasul sallallahu alaihi wasallam kamana vidalo mugedan amma innahu balagani kaza wa kaza timan kale gifana miveni eveni khabar libi wadagen fi kamana behe gotum fa in kunti barida fasayubayyirukillah kambale gawani ekamum bariya gemba kamavana Allah subhanahu wa ta'ala kamana bariya gemba kan angawanete wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah kambale ge faafe kan aragane faawa kamavana ma istighfar kurabum geddawa fe algon denne fada mahen nuwata evure digu muddata ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kettede wada gannawan je wada ganna Ma'asha radhiyallahu anha galihum asfawani timan kale gufano kashawaru kuragvime timan kamana kashawaru kuragvime timan kamana bariyawegen wakan Allah subhanahu wa ta'ala kommes gotakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang angawanekam sobaki timan kamana wani bariyawegenne ekamaku timan kamana ge hippulan arawade nugannabai Allah subhanahu wa ta'ala qiyamata hame kiyevene ayat kittiman kamana behe gotum bawala bwanikam hembima haqiqataki lobati akhunne mi hadisa mes munafiqun mifeturi ifuge hadisa mes itura algon menge ma kamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobati ambikambalon bariya wadagen tohru wadagen wakan kashawar wegen diyi adi ekamanage ta'rif ge basta kirit qur'anuga himeni eki qiyamata hame kiyawmun dane goin Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurbe hame goda algon kuri rega dannawala fawane man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gufanu gennebi bas pulutaki kamuga amikirit qur'an wakam vanama khud ekale gufana inzaru de bawafa ebabe kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'an yagun kuri rega danne walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin kale gufanu timang ilah subhanahu wa ta'ala behe gutum amil fulu wahaka fule vidalu wajji kama vana me qur'anu ga no dinu ga faratun gennawa kama vana la akhadna minhu bil yamin timang ilahu kale gufanu hippawa hushime mufassirun ge terega kuda khilafin eba ve al yamin ki mitanuga Allah subhanahu wa ta'ala nisbet kurmetto nuwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisbet kurmetto kommegas miga muradaki warugada hippemokon hippawanikam ehemvegen fahuge ayen algon menna itura kashawaru koddeni thumma laqata'na minhu alwatil eyofahu ekale gafanuge ma naru kandu baba hushi ekale gafanaki amille fula timang ilaha behegutum waha fula gennawa bekale kamuga vina matimang ilahu ekale gafanu hippawa hushime adi ekale gafanuge ma naru kandu baba hushi manaraki ei tibe fona igawada ganna adamuge dariyage borakashige kashiganduge tere wa naru e naru buriu mafhuga denniyaku duniya du ko diyo maka gina ugutake nunagane
miha control kura nuwata emiha ge gurihamis hakate datur kura emme warugada naroi thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin tebami ungetere evvis miha kunuwane ehinduga timang ilahuge ehippe umum ekalege fanu salame kura bebene farate kamuge manaki Allah subhanahu wa ta'ala mi kirit qur'anuga ekalege fanu indaro kurabwa mewne efada ayatake ekalege fanu kirit qur'anuga himelum maki ekalege fanu amille fulu kamekkama nuwane kami shakke besekamenno egi turum ekalege fana ba ifharu kuray wada gannawa kankama guligin Allah subhanahu wa ta'ala itabuge aye bawale maki algon men siratuga adwaha kame efaden hadisa ki tabuk hanguramaga nikume wada gannevi be kaluna ekalege fanu maaf deggevi ekalege fanu ekan rangala bello maka nula nuwata ekaman idne idunu bay farayat ka ekalege fanu iduna deggevi e farayat toge uzraki kobato rangala nuballawa natija gotum Allah subhanahu wa ta'ala ekaman itabuge aye bawala bawa ekalege fanu ekan kore bigota meduga ruhi wodigen nuwa kan inge mifada ayat ke kirit qur'anuga fenu mongalgon menna ingen dani mi kirit qur'ana ki ei ekalege fanuge modukama hunorwarikama kuladana kan dekkemo gotun ekalege fanu gennawa fawa basfurtake nukan afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin afallahu anka Allah tibaya kalege fana afu kurabba ekurunu kantakame inkaro miyannani lima adinta lahum kalege fanu kibegen toye ebani huna igna debbevi madukurabba madinaga lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu egetere teduguni komba ekkan wa ta'lamu al-kadhibin adi dogu hada ekaman fasdini kombe kan kalege fana kasoro wada nugannawanis sawbaki hadisa foga enge wadagen dia egetere bayaku ebbes uduren neti ebami hon madukogen tibikan adi uduruge gotuga eki bahanatan hadagen ebami hon dakkamu gendiaka hame gota tebe fon adu assamane badur hanguramaage asirunge wahaka badur hanguramaga hifegunu asirunaki ei islami tarikhuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya emme furatama libi wadagen nevi asiru e hangurame ki haqqa batil wakiwegen diumuge hanguram natija e gotun ekale gfanu asirun na meduga kantak kurabbawane gotaka meduga sahabi bekalunna mashwara kurabbi egeteren tebe funu adwaso afan Umar radiyallahu anhu vidalwani komme befulakus makka ge mushrikum badur hanguramaga hifewe asirun nak vidalwani komme befulaku istimam menge teren nikume wadagin e befulage emme gaatimage mihaku qatul kollan Umar radiyallahu anhu ge ra'yaki nota khiyal fulaki ei enamas Abu Bakr gafanu fada bebe kanunge khiyal fulaki ebani hunna ekamuge badaluga fida e gotuga debe etche digin ebani hum minimum koddiru hebege Umar gafanu ge basfulun annani bay be kanun nikumadange be kadege bappa fulay be kadege bebe nota gaatimage mihunge terega himene be kala ku qatul kurama sawbaki midinu ge faratun adama etterikan iulanu kofikam vanama gaatima kamakatimam men balane eves belumen nonnane kan ebanuna hamu koddinu adi mu'minun ge iman terikan warugadakan dakkawadifu kommekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimmevi fida nengeu mafahuga ebamihum minimum kurevuma ebamihum ekan adako nimunima ennamas Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga ekama inkaruge bas nota itabuge bas wahi kurabani ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim nabi bekalakamuga yes ekale gafana hudde wadagen wa kame nune ei
asirun gotuga hanguramaga bayaku ifevijjikama vanama ebani honge le bimmachon ohoralunnu ehin gote mi furadama hukum aago asirun gotuga hanguramaga bayaku ifevijjikama vanama ebani honge le bimmachon ohoralunnu gote ebe kala kannui turiduna arad dunya wallahu yuridu al-akhirah tiyabekalun beenum be wada gannawani duniyevi hayatuge zinatirikama etane Allah edivodi gannawani akhirat yadami hunna libumash wallahu azizun hakim Allah izzatiriwanta hakim wanta ilah yafuga wahi qurfani wala laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim Allah hadatum kanda eluwifawa kanda eluvumen nuwanama waga adhabu nufuruvu masha ekelege fana habbu bayan koddewma fahuga menuwi nuhippew man Allah hadatum kanda elifa nuwanama laula kitabun min Allah sabaq lamassakum fima akhadtum adhabun azim tiyabamihum duniyamatin tiyalibigen badalattaka maneki asirunge kibantiya badal hippe mattaka tiyalinge echchakattaka Allah gadatum boduwegemba adabe tiyabamihunna badal kuri ehmegen ribawegen aspawe mi ayat tabawale ma guligen Abu Bakr gafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit kurvamun wada gannawaniko nota kirit kurvamun daniko Umar gafana wada ganneveni ekade gafana e manzar fene wada gan suwal kurvani ti devekalun kunkamakato e kirit kurvani vidalu debbawas erun nun e timankale gafana bes kirit kurveveni not tikamuga baverve wada ganneve eheduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvani Allah hadatum miyadu adabin anama mi ayatuga miwafadan adabin anama kalege fana adibes kalege fanuge ra'yuge matiga tibbewi bekalun fiyawa ehem bekalun halakugen diyeyi hamade efadehen halate lobete akhunne Abdullah bin Ummi Maktum ekelege fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya demeduga ingadiya Abdullah bin Ummi Maktum ay lofam bekale ekelege fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagi ekelege fana suwal kurvan gastu kurvi hinduga Makkage mushrikun tere bodunge deti mihaku nota bodunge bayaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan asti biwagutaka dimabi ekane gifanu ge shawguri kam warab bodu Makkage mushrikun tere khasako zaim Islam dina gennevu sobaki ege tere hama emme zaima ki ves eta bayaku Islam ve adi eta sharafe dina libigen dane kame ehme kale fon ekama shawgur wadagen nevi hiu niyetuga rangalu niyetuga ehnamas Abdullah bin Ummi Maktum ekale gafana ki lofan nikameti bekani ehnamas mu'min ekale gafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suwal kuraguma masake kure wugutuga ekale gafanu ge shawgur kan Makkah ge mushrikun nan elle bodukam nota e zaimun nan elle bodukam ebani hunna eburi wadani ekade fano ebani hunna mukhatab kurevuma Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga anekka vis itabuge ay bawali ehma algon mi dannawani kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bawalagwa famiwa aytaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekade fano amille fulan ekade fano ge tunu filikama ekade fano ge hingalikama hunaruverikama balagaterikama gennevi ayatakikkama vanama ekalege faanu mifada ayaten nota mifada basfultake nuhmenu veri he ei ekalege faanuge gadaw ekalege faanuge sharaf ekalege faanuge maqam kudavegen dane kankan hagigatuba adi kiivegen to mihaku emihege kuladanakum mifada balagateri mifada ilmi fote gennawafa mi timangena etcheke nubunambi ei maamudu sharafenno kiveto amille fulan ekale gfanu sallallahu alaihi wasallam vidalu nuwambi mi timankale gfanu genesfawa foteke nikan tiyabami hum mifade etchek hada balash ekale gfanu oi
qadaru ekale faanu kuladana ekale faanu ge sharaf wari kan kuda ennuwa adi hama ehimme ekale faanu ge bas eerum qabul qur'ane muslimun numi hum bas ekale faanu ge hunar wari kama gulige ei Allah subhanahu wa ta'ala ge deena oi nafratu oitta ga babba ehna mas Allah subhanahu wa ta'ala kurin midanne we hadisa ga sahih qur'ani abasa wa tawalla kale ge faanu ge moonu fulu nurangalu gotaka badaluwe adi kale ge faanu ge moonu fulu ambura labba fi moy ekale fan suwal qur'an Abdullah ibn Ummi Maktum wada ge ne lofam bekale ekale ge faanu innevi Makkah ge zaimunge nuwata bodonge majlisegga ebai huna islam dina dawat devuma em ekale faanu wadaken suwal kore wagutuga ekale faanu ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam moonu fulu amburale ma inkar koro wahi koro abasa wa tawalla kale faanu ge moonu fulu nuragalu gotaka sifawane he moonu macca badalu gennawa kale faanu ge moonu fulu amburale me anja'ahu al-a'ma lawfam bekadaku wadaken nabi mahiyya وما يدريك لعله يزكى كلي فانا اجي وده نغنوا فخرجا الله حضرتك ابي كلي مقام درجه ما متوريكم بدانت هميات نبينge kande eligin angawni وما يدريك كلي فانا ke eji wade nugannawane لعله يزكى ekale gefana ki ei ma bahur Allah wadatuga ma maqam matiri be kale kamuga vedane aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra nuwata handuma kurabi adi handuma kurmuga sobum manfa kurani kamek kamuga ekam begi hingada amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala bawala goa famibani kuring agon denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ayat tan ikade kifanu ga amil le fulo fotegga muhammadu bawane kan algon menna kashawar korave gotege hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga hinga famiwa mifada bay in hadisataka algon men balairuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme lobi fulu wada gennevi ade ikade kifanu ge difauga emme bura masakkatek kuragvi ebbe kalaki ekale gfanuge lobwati bodobe be kalu Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi risalat ke kuri kologa Makkah ge mushrikun ge kiba ekale gfanu salam ekkodde goban kuragve khidmataki ei mi ummatan iman wa mu'minatan bas midinataka hunnu deve waruge khidme ehem begen ekale gfanu emme bodan ediwada gannomum die ekkamaki ekale gefanuge bodo bebe fulu Abu Talib gefanu Islam be wada gennu ehem begin Abu Talib gefanu awhara we wada gannawande newa holiyan elijjo maddanden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam woman iman woman ekale gefana adis dunnom gendevi tebe from adossawana siratuga avahare wadagennomuge bogutuga vis edammati koluga onnevi iruga vis Makkah mushrikun kariga tibi Makkah zaim bodu Abu Jahl men fada mismiu ehiduga ekale gefanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalum gendevi e bodu bebe fulae vidalwa she kalimai la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah mi kalima hame kani vidaluwa hame kani la ilaha illa Allah ekani vidaluwa eron timan kale gefanu Allah ge hadratuga e kalima kale gefanu vidalu ekamattaka hujjiggayin qurabba hushime ekale gefanu bodbe vefu salame wadaga tuman edi wadaga nawale boduko emme fahum timan Abdul Muttalib ge millatu ge matiga mushrikunge deenuge matiga avahare wadaagannawaniye vidaluwe ekade gefanu egotuge matiga avahare wadaganno gennevi ekama ves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippuluga nutanavaskan kufedi ekade gefanu e bodu bebe kalunna dua koddevi ekama ves Allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga itabuge aye bawale komekes agon men mi retauga wakada kamun gendani kirit qur'ana meduga hasaku wahiya me behekutum wahi ei
haggu teduto nuwata nunto Allah subhanahu wa ta'ala kainatu ge milukari ilahu ge artakunta ka wahi bawa la gofane to nuwata nunto nuwata kirit qur'ana ki Allah wadato ngaspawa wahi to nuwata nunto mista ko mufaddamun genda shubhataka adi ya islami ummat ge ilu barin debwa fawa radda behe gotum irada kurviya anna haftaga angara duhoge re magul namaz foga tibe funa mitano badal kol mugo ummeduga wakiwelak wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.